Okwesimira n'okusinga ebigezo bya senior ya mukaaga ayishomero lya Standard High School Zana abeje n'abakuru b'ishomero eri bakorera ha parade aho borekera amashemererwa mingi ahabwo kukuma omutindo omu by'obwegese bwanyuma yo kusingira higuru ebya senior ya mukaaga by'omwaka oguhwire aba bakashitamisa abeegi bishati 15 kandi omwegitubu Simon obire nakora PCM nuwasingire batahibe bwanyuma yo kuyayo obubonero 20 babande beji bashatu abarumu Anona Niram Eno Regan hamwe na Beth Okero batongera obubonero 19 kandi omwejo omwe nuwakozera obubonero 18 rero abandi beja barukwika 8 bona bakozera obubonero 17 kandi abasize kubona ubonero 17 Standard High School Zana n'ishomero libonere baregesa mwe twatorasha babazire mwengere kureta n'abana banyu Standard High School Zana mbere ndakora combination ya biology, chemistry na mathematics na ICT na GP kandi ngikireje so naho gwejo turabashaba abazire mwongere kurega abana banyu Standard High School Zana baregesa bine laboratory n'ingi bine batsa barungi na mukama abalinzire byona birabasi nagwecho mwebali Apollo Sabi twina masiko omuhwezi wa headmaster kandi okukore by'amakuru ahishomere lya Stahiza ayorekerekero kwera beji okuhika kurunje bigezo ahishomere eri abana bitu tubu Simon ine points 20 mu PCM abana bashatu 19 bona bakora BCM abana 18 bakora BCM amwe nomwe wajia so abaneza basha bakora kurungi ibyo bya sene ya mukaaga kandi tuongera kushaba bazire ngo mutwabana banyu sciences tuzikoraje namwe tukine emyanya mice ya sene ya 5 kandi ekitwe twakoraje munonga ni laboratory tunungi nabana kutoba umutima hamwe n'abashomesa bitu Ndoram Edwin ahabwa TV West agacenchire